Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. Ingan ko hinod. Doon na video ini in topic na to. Soy-soy-sin halhi Duterte iwan Imperial Capital. San biya to, iman kamu malupa mag-like, iwan mag-subscribe, iwan dukunin niyo na in notification bell yan supaya kamu ma-notify bang aun video ka-upload ko bago. So, without further ado, let's go. In Imperial Capital pagyano nambuk siya center power ha Manila. Amon mga residents in Manila in timampal bilang snowball residents of the city. Halom ka dyan sin politik in capital pandang bilang hambuk center atawa puunan sin pagkawasa. Salta in kauman amon malayo pa puunan pandang bilang periphery atawa boundary. Tinya nakalayo pa center kapaygan siya apangatod sin mga Imperial Manila hasifat sin Manila amoin nag-uulin sin kawasa atawa dominant kawasa jari jimato in pag-discriminate pa tumpukan periphery in concept sin Imperial Manila usual bilang ambuk stereotype sin mga daira amon mga snobs iwan self-centered, buwi baran. In other words, hapangatog nila in suara iwan pandapat nila sadya in bunal bilang represent atawa wakil sin Katilingkal Philippines. Hawak to sin pagpaiga kawasa kan Marcos. Mataw din dahing ha guwa sin Manila in pwede maayon. Ha pandapat nila in jimato pag revolution of people's power yato. Pagkaradyaan sin mga tao Manila. Sabab sin pag-revolution of people's power yato nasiyasya in mga amon daing hawa sin capital city Manila. Labi-labi na in mga province biada sin kahalan ha pamarinta sin Philippines. Tudyo sadya pa puunan atawa ha Manila magpungod. Way naho, way pang-school, iwan unsophisticated in pangatod sin mga urbanite snobs ha Manila pa mga tao munbukunday nga Manila. Hirunta Manila is everything in mga kaluarga sin Philippines, political elites, biyutang nila in pagkawasan nila ha Manila. Pagkabiyato in kahalan, nagpadyatoy Duterte sin pagkaradyaan niya simulang ha Imperial Manila. Usual niya na identity niya bilang Mindanaon. Amon pagka-complete outsider niya bilang hambuk street credential in piyagtipon niya mga supporters ipangato ha Imperial Manila. San siya bukon manunot magbisara biya sin mga politic elites ha Manila ewan luparagbos niya probinsyano basta bukon da corrupt ampain mga tumpukan amon daran simusulang kan Duterte mga educated sadya gaman na nahinangin pag sulang nila kan Duterte sabab sin pagtaayon sin rakyat makad kan Duterte umatuha Imperial Manila. Di Duterte tao Mindanao dahil ha kauman periphery imatuha Imperial Manila imakaw sin kawasa bilang president amon nahinang inspiration sin rakyat sin Philippines. Jimanji Duterte sambian niya in unitary form of government system pa federalism. Paya in mga states ha Philippines maawon wan makapaawon autonomy administration kanya-kanya di na mumuat ha puunan dito ha Manila. Apan dapat Duterte in Manila Imperial so kay lubuhon na ang pamatawd rakyat tayon amon siyo muna ha pamarinta sin mga liberal party. Kaya ingatan ni Duterte in mga liberal matagi magkritis kanya. Hanggang minority and majority amon mga daing ha province atawa daing ha kuwa sin Manila amon nahinang kingmaker bukon daing ha Luzon. Amon hindi maog na Duterte bilang president. Ang pangasuko, akasaot kasi atawa di. Magsukol pagkita sin video. Magsukol pagkata sin nag-subscribe banga pandapat niyo ikamumpatin video ini i-share niyo man. So see you next time, stay safe. Assalamualaikum.